Ang buhangku ta pahampur beli la acara pamaring eti la channel YouTube YKB Hilumba. Bande ditaruang ya na pulung ni miri malakata hamayang. Miri buang manyaparuang ya na pul manang kapepi ari kama. Amin. Ang buhangku latam ni miriyo karitu na pulung na paruang da lalu nahu piti wiring la buku renungan wasiat bawana hamayanya na marambami wiring la pamalangu dokambulu dangu na papatandan da dia akan dalar hiwa bawana nyuda datunjur hidan juru takanyuta tahadang hita banduku ang buang latam ni miriah karito ninya na pangirang wana na iyang namuhungu pakiring wiling lakatiko na arti na pangirang iya na wana duka naruhana na negara yakan dia na lembaga na pakiring wiling la pemimpin nama dia bertanggung jawab. Ia yakan na menjadi maramba na menjadi pemimpin na rama pahamu dang natutur karena berhasil ngaraya na paramana dang na sejahtera na rakyatuna. Ang buang latam ni miriah karito pamalang panamungannya dawai ngira da rakyatu kada hamayan ja da maramba da pemimpin kada ngalanya na manggana wiling berdiri na hamayan yana palatanya laparhaya bawai miri dengan ruang mananja da hamayan dan nandulaha nyuda da parhaya langataka wai miri namuanja kanyuru tamaramba dama tutur dangu nama parhaya pelangtakang lemiri kang kiki dangu bunanya namuhu imiri dengan dula mananja badahangganya namuhu damuhu dan tunjur hidan juru tapi nyuda deng hadang pandu kuda na pamalang iya na pangitananya na parhaya na kaunggur lemiri nuna iya mayaka na pataluang deji aya na kaparuigi ang buhang latam ni miriah karito nyuta rakyat Indonesia tahama yang menjamudi da maramba da presiden da bupati da gubernur karena uanya imiri kaparu dang karena kapipiha kadang bisa papalaku ya nawai ngira dang badan jadi maramba badan jadi pemimpin namhamu kada tutur dang nam panamu jaka da berhasil papalaku ya nawai ngira dang pada uruh ya na negara ya tentu na rakyat naluri sejahtera salamat tu lah daun na mambar may wakata hamaynya na mahamu wiling na miri patapalaku ya na parama na mahamu amin malakat hamaya miri mahamaya jamengira da na maramba na makapipia na lurima la pintana yana amin ang buhangku takaliyo na renungan yana ang maruambang upalay pa-subscribe dan pabiyarnya la amda nuna hama nuna kabata piting duma apa bo bariana pulung ni miri matawai miri kana kapipita